khona omama nobaba egameni likaJesu waseNazaretha, amen. Baba Mthembu ngiqhamuka eRichards Bay ebandleni entabeni likaJobe uyabonelela. Siyabingelela abazali bami, siyathokoza kakhulu ukuthi uNkulunkulu asihlenga silondoloze sisuka la sisuke khona sizohlanganyela nani enkonzweni simemele kuyona osukwini lanamhlanje. Masibuka uJohane uqala ivesi lika-5 lithi-ke nanti izwe salizwayo lokuthi uKristu ungukukhanya, ubumnyama abukho nakanye kuye. Sibonga uNkulunkulu nakulezi zikhathi asibeke ekukhanyeni ngathi singahamba ngokungcwele uJesu Kristu inkosi, amen.